Social media site oiriba Facebook ta en Biren singana phongdorpa wapham khara mem na thamjage aigi nungsiraba thangal furup ki isilinaw sing thangal student union gi isa sing amasum thangal ship association gi member sing thangal naga union senapati gi president lusing duna ayak yumda lakpiduna serawbi gi pauzal amadi khudol kya pubirakbu thakata phongtok sari thangal ga tatnaba yadraba mari amadi aikhoi furup masel nungsi chanana hingminabada makhoi na pubiriba thaudang sing punama pu thagal hebo wapham yauna phongdorakli atoba thajaninga riba pawmana Prime Minister Narendra Modi amasung Union Home Minister Amit Shah ga Manipur gi MLA kunga tret ka unarba ya hebo wapham report torakli yamdrabada Manipur gi MLA kunga tret ka Prime Minister Narendra Modi amasung Union Home Minister Amit Shah dagi Manipur popular government ama lingnana ba unaraga khanaraba ya hebo wapham report torakli loinana MLA khara madi hanana Delhi da camping tawduna Central leaders sing unanabagi appointment ngaiduna leire hebo wapham yauna phongdorakli ngasinumida waram phongki base phong panam pauksi de lokuseraga Manipur top channel gi maike de gi maruiba paukra memna thamjari hanmada Union Donor Minister Jyotiraditya Scindia Imphal thungnari soko thorang sing gengsin gadawri Donor Ministry gi makhara Manipur pakhaliba soko thorang sing gengsinana ba Union Donor Minister Jyotiraditya Scindia ngasi Imphal thungnari Ministry of Development of Northeastern Region makhara state sita paikhatpa marueba scheme singi thapak thoram sing gengsinana ba Union Donor Minister Manipur lakpani Magna Manipur leading Governor Ajay Kumar Balana siya lawdun Rajbhavana pangthokadawi sport ki high level task force meeting sarugani mifam maduri sport ki infrastructure fagat hanana ba madi state asigi sana khona bada talent lebana hasing penam tawnabi ki matangna khanagani hari Union Donor Minister Scindia X thadorakpa worolamada Donor Ministry gi makhara pekhat patuan tungan bi scheme singi development gi matangda yengsinana ba mak Manipur khongsata lakpani Manipur santi purana ba sakhona ba mari youth empowerment haibisida aikoina akanma miyeng thamni hari magna makha taraduna laiba asi awang puklamdam sakot hanana ba khongthang amoina international cooperation amasung global investment ga mari lenana Donor Ministry na sinduna ambassador meet ama tha sigi taraga mangar New Delhi da pangtokre hairiba meeting asida tungan balebak marfu henbigi ambassador sing high commissioner sing amadi senior diplomatic representative sing sarugya ki gari mifam aduda mahaki maikirigi awang puklamdambu connectivity threat amasum innovation gi hub ama ohen bisi India government gi commitment ni haiba gloinana awang puk state ni pan gi leizari pe top magun kya amas puthok khangan kheri amaramdana Manipur gi irang India government na thogan banati furup ani gi marak thok irang ni Kiren Rijiju Manipur gi wathok natragana thokli irang si India government na thogan banati amadi India government ki mayuk ta horak pe ihok sunati masidi musulmana oni ki marak furup ani gi marak thokpani haina Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju na phongdokri ngarang ANI na lob interview ma Union Minister Kiren Rijiju na mathaki wapham si phongdokladuna makna hai Manipur Karigi irang thokli bano amade Manipur Prime Minister karama matamna satkani haiba wapham singasi aikoina khangmanga banati Manipur mamang ka thokiba struggle khudingma asi underground gi oiba yai militant singi adubu ihaw adu lainga ki mayoktani ngasi Manipur thokli bi ihaw amadi irang asi state mayok thorok panati akakna ba community amada scheduled tribe ST status pina baga mari lenaba judicial pronouncement amadi ki irang asi tholakibani Kiren Rijiju na makhatara duna thokli birang sida aman amada maral sina duna asakpa maida gi haibigi thabak tawgumsi central government khakta maral si gumsi aikoin angamba thakta mating pangan haibisi aikoida khangduna lakti magna makhatara duna hai aihakna MP ama oiringi matamda Manipur tha mari manga hena blockade tawba thenaki matamadu center gi lusingba matam Manipur satuna yengsinkidi matamadu wapham masigi matangna magna hawdokhi dubu matamadu gi center laingakna pakhum amata pikite hena supungdoki aihak isama Arunachal Pradesh gi nungsup thangba sarukta gi karakpa MP amani awang nung pokte laidiba community sing punna dumak laiminari aikhoi sap manaba region amada laiminari bane aikhoi amaga nungsi sanana laiminari masini lamdam masigi asingba wapham hainasu Union Minister Kiren Rijiju na NI da kan phongdoki magna makha taraduna
ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤꯒ ꯀꯨꯟꯒ ꯃꯔꯤꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯥꯡꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯔꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤꯒ ꯇꯔꯥꯒ ꯃꯔꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ BJPꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯀꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯋꯥꯔ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯄꯤꯈꯝꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯂꯦꯃꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯈꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯪꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯤꯔꯟ ꯔꯤꯖꯤꯖꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯅꯕ ꯈꯟꯅꯈꯤꯕꯗꯨ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯈꯤꯕꯗꯨꯕꯨ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅ ꯋꯥꯐ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯠ ꯕꯤꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯋꯥꯐ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯠ ꯕꯤꯜ 2025ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯨꯡ 6 ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯟꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯡ 9ꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅ ꯌꯦꯠꯄꯗꯒꯤ ꯄꯨꯡ 12 ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯟꯅꯈꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯁꯅꯥꯔꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯔꯤꯗ ꯃꯣꯂꯦꯁ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯀꯣꯆ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯥꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯌꯨꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ 39 ꯁꯨꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯒꯦꯝꯁ 2024ꯗ ꯋꯦꯠ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡ ꯃꯁꯥꯟꯅꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯤ ꯁꯅꯥꯔꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯔꯤꯗ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯁꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯂꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥꯒꯤ ꯀꯣꯆ ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯥꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯥꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯣꯆ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥꯒꯤ ꯁꯥꯎꯅꯒꯔꯗꯒꯤ ꯔꯥꯃꯦꯁ ꯑꯂꯥꯒꯣꯗꯦꯀꯔ ꯆꯍꯤ 29 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯕꯥꯂꯨ ꯑꯂꯥꯒꯣꯗꯦꯀꯔ ꯀꯧꯏ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯦꯠ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯔꯤꯗ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯁꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯂꯦꯁ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯠ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯋꯥꯀꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯣꯆ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯕꯣꯏꯁ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯔꯨꯝ ꯅꯝꯕꯔ 22ꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯐꯒꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯄꯣꯛꯁꯣ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ FIR ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 9 ꯊꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ngasi amuh hana court putholaga maku judicial custody da remand pikibani ningsingba yabadi manipurna yumbu oiduna humfugani pansuba national school games 2024 du thas ki taretagi horaga tarani thoi phawsu takibani amadi tournament asida karnataka dagi weightlifting sanaroi nupi masa manga saruk yaba lakhibani amaromdana NPP gi manipur young professional internship program launch tokri Manipur good governance leitabigi mawongda lakpana kari phimda lakani tamangamde Waichir Kumar na singi tungi career da mai pakpa ma oina ba panamda National People's Party NPP Manipur na sinduna Manipur Young Professional Internship Program amanga si launch tokri launch tawba duga mar iroinana Maikram awang leikai digi advocate khangembam Shetana party is the known as Salakpura Taran Okri. Program launch Toga Mari Lendana, Norem Tong the Labor NPP gi Maya Lusung the Pangtoki Pagi Mipamada NPP gi IT Sil gi General Secretary. Laiton Zam Zandana Fundurakpada, NPP gi members in the Kumna Kandana Matunda, Manipur good governance later Vigimo Urakpa, Lepam Topo good governance labor later Brahaiba Kangdo Navamadi, India Lingaki, Thadorakli scheme sing Karam Tauri Heba. Research taunaba program asi hawdokpanaki Manipur gi lairiba situation asida party gi focus asi good governance lairiba India lengana facility ground phajana tauribra haibasida naha intern nifu khangani tha ohungi oigadoriba matam asida tha amamamgi lising manga pigani maru oina party asna naha singi tungi career da mai pakwa amam oina ba panam thamma honabani Saruk Yagatori Bising Mahigi Tha graduation Ogadabane, English, Hindi, Amadi, Manipuri, Lol, Fazana Kangboy Kadamane, Programmasi management Erosia Madaliba, Mayor Natoga the Ribanaki. Nakalamarom the Pagi Mipamadur Saruk Yaki, NPP Manipurgi President Yumnam Zoy Kumana Fundokiva, Lamda Masida Uiva Piva Masi good governance ama Urakta Madi Faza Policy Kiam Urakta Banakari Pibam the Lakani Habitamangamdi. Awan ba Manipuram ohena na banahas ng suwakal puning sang natungi lambi semawa matawtay. Central lenga ki apapa policy mayamama karam na implement tauribigi haiba tijan humzin mamataw tarakpa madi Manipur awan mamapurak pamataw tare kanuna programa si hagdopanaki. Amaromda waf ki matangda Congress na NPPSC NDA ga satminay. Parliamentary voice Hogdi haina maral shirpi matana paumising na hangbuwang pakum na mahak na makatara don hai Congress na wangang bagi matung ina waf MMN asi rasanti yeng laga pangangang badi yaningdi member amata laita na parliament karam na ngangani haiduna NDA ga alliance oirabasu NPP gi member laiti amasum muslim singi board phangnaba pangangang badi gai
ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯦꯛꯇ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯉꯥꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯟꯄꯤꯄꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯄꯟ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯁꯦ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 19ꯗ ꯄꯥꯁꯣꯏꯗ ꯂꯩꯕ HBSꯀꯤ ꯏꯟꯆꯥꯔꯇꯦꯟꯁ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟꯗ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯂꯒ ꯅꯥꯏꯈꯤ꯫